abarongo babiri abafire harimo waswa hamwe na kato kandi ab'imyaka 3 abucurugambwa ngo mwabandize yagwo mizi ondijo nawe yagagomwa ari kugezaho kumwihamu. Abatakaba bashobora kubahererekera kuri abana bashahibiriza akasheshi wabura cyabihisho cya mutwe okushanga bafire bazikusana amazi ko abana bato myaka jinganyuza ngamwe 23 niba bali no budomulanga bazikuluzi kibinyo nyini dala yatulinze polisi ndene dokita bagiye abana bakebera omusawa kole postmortem tutwala abana tubazike bacha wetukutegedde tubagenze kuluzi naye tunyoleddwa nnyo okulaba nga okuva wako okutuwa kuluzi nga wawanvu kyetubadde tutamanyi nti abaana bamanyiyo naye era tunyoleddwa nnyo okulabika nti abalongo ffe waswa ne kato balabika nti bagudde mu mazzi fakwa baana aba abataka bakiteeka abaragajjavu bw'abaziire abatafiireyo munonga kurebera abana babo aba bavunana polisi ahabw'okubura kuhika omu kyanga ekyo mbwire n'okubashyikirira baba biine ebizibu. Abaana twafunye obuzibu abaana ne bagwa mu mazzi ku ssaawa 4 essaawa zino zigenda mu ssaawa 7 twakoze lipooti ku polisi obudde nga bukyali abaana nga bakagwamu polisi eremedde ku station eganye okujja okulagira abaana ne babajja mu mazzi naye kino kiki singa ebadde accident teriko byanfuna polisi singa yakedde tugirinze ku zino ssaawa 6 abantu bagumu ssaawa 2 n'ekitundu bingira mu saa ya leero kyetuyambye kyekiriwa kisaka amatuyongera kubanga abaana bangibadde bavaamu mu mazzi ebikolebwa nga abaana balina okuwa sukulu naye abaana ne babeera mazzi kuva ku ssaawa 4 ne ku ssaawa ya leero. Wanyuma abataka bakoresheje okubasika okuha emitumbi y'abarongo mizi wanyuma ya polisi okuremwa kuhika omwanya ogu ombwire ahitwajura omu kyanga eki nyina abarongo yazirika kandi na polisi yabeeta akashyikire mu mwanya ogu. Bwa tayari West Omurirengo.